Chibai ule David Sailo thuzia ama phalna in kachiar le dona ani thuzia hi Facebooka wala le politics groupa te WhatsApp group ranga te post darani thina ma se chairman lote mithat tok lo wang le chan rang wanga chiar thei lote tan karon chiar le dona athuzia pani sangni somni pathum in thlan congress hunani lauti September ni som pariat sangni somni pathuma azia le amak ati lo thei thin lo ti September ni somni sangni somni pathuma azia hi kan chiaranga atop thlenga lo ngai thlatur le comment section a in ngai dan lo soi turte lo share turte in ka nge na cheu sangni somni pathum in thlan congress hunani lo ziak tu David Sailo ngai dan tlang rong in kan ziak thin boka Congress Party mi thian fel tak te ril runa po a om thei mai thei ma se alanda na tanga mol mang taka kan lo thlir na kan ziak thina alo lana kan om po in chutiang thu ziak ve satli a in lo ngai mai don nia President Pulal Sota hian rorel fu lo anei zeu ni in alanga ama thutluk na ai ma in tu te emo kheu thiam riau mitlem te thuro na wang ni po in alang hetiang hian thlir te ang Political Affairs Committee PAC Roi tu masa polal than hol ane na anin an lo na langsar masaber chu PAC a hian ani puhola kha PAC ngai poimo le an thuron latai matak ni inan soya puso ta po hi PAC in president atan an ruat ni inan soya ma se president ani nu lok khan PAC chu thiat zui mi ani Congress rorel kholber PAC thia ani nu khan andin le lok lova khati chung khan kan soito angin president chuan ama kheu pe party pum pui ngai to phameu lote thuron alana sa a kang dor tura be sei lain man son hlei thei lawani ADCC President Choltir Chungchang le thil rang awanga Party Treasurer Congress soizong a mel lo lang phazi ngami pu zodin tluanga ban nakha mi puilam chuan a pomsak kan ring lawa bang love a itel lo te chuan eng kan ni nang ti tongkam moi tala apom sak lo kan rin thup lain apom sak ta mi a MLA voi khat ma la ni lo le kum lamanau pangjok chu party pui treasurer arwat zui mak bok PAC din thar le na maksak lai khonu September ni riat sang ni somni pathum khan PAC chu din le nu no ani a ma se he PAC din dan po hi danglam hle ani Congress kal phunga chuan an ro rel na sang ber CWC meeting le state level meeting an ko reng in an state party president le state assembly a Congress MLA ten ho tu bera an thlan chu Congress legislature party CLP leader hi ni thina hei hi chian na chu September ni som paruk le ni som pasari sang ni som ni pathum mai khan CWC chuan Hyderabad ta meeting an ko wa Mizoram atangin MPCCI o in hero rel na sanga hian CLP leader pu zodin tluanga chu so mani angin atel nge ani kha heti mek lai hian PAC din thara chuan AICC lam ngai poimo em chu MPCC lam hi chuan an ngai poimo te chiam lawani mai thei tel ngei tu rangai CLP leader chu PAC a hian telani le tlat lo MLA nei tlem to na kalaya an senior sahuai MLA ni bok an mai thiam riau mai hi administration kai rwal takani lo mai thei that lo thei lo na bo ma hian puzodin tluanga hi aleng lo tana angkhop mai puzodin tluanga hi puhola president lai pulian sai lova vice president lai elected OB treasurer ni pha ani a tuna MPCC roi tulok pali te hi hemi te nulama arwat vekan ni alut nung ama thian pasya ta changte in fiam tho in thandon na ya te lo lut zo kila candidate kan chang ve mai tur ati ang dewani
ZPM atanga candidate changlo chuak ta ten candidate an chan zut na mun Congress a an chua meka Congress pachal inti ngat tan chuan atlom thak ngot ta ve ang heima yani lo OB ba kan om to om lo ve ti tur PC le ZNP an han kwang kwa rial mai boka si chang pha po an omina lang zui bok heng pol pani lo kwa khom ringot hi eng tactic le strategy tak niang mo kan mi zo IAS thatak polal nun mo ya chaw ngo chu a sarkar na tho to na lam ni lo thil sang dai politics khovela enge andon ti po ria chian ani ma le MLA in thlan voi khat pol ma chon ma hawin MPCC vice president ta an hlang kai ngal ok mai boka Congress tan hian eng tha le zung nge a sen to a Congress a alu awang hian eng angsangin nge Congress a vor tak ti po ria talani lova eng tianga vice president hi phu ngal em an mu tlat ni namdang kop pui nei principal ZPM khan long tlai lama sap pasal nei elineri kha an soi thoi thuak mana hetiang lam hi MZP te nan do dal na ri ring hle to a Congress lama nu ho mahila lam ho tu nu in langsar takina soi sel zui bokani kha official appoint ma in tha kani zui ta ni tuna hian lung lei sau ta Congress ticket a ding turin Miriam El Rang chal vai pasal nei chu han da le loya officially nan la puang lo MPCC president emo mahila president emo te hian namdang kop pui nei candidate chungchanga hian principal an nei lo hle ti a riata party dang ti dan soisel chia hi ani mai the hei hi administration chetak zia lan na ani Congress tan sang ni som ni pariat khopui le district capital china politics in thlan na nai vai local council le VC a engan ang theilova pathum nan ni deu zel LMC a khan pani na hauna ward khatan neya ward dang zonga khan pathum na anni riat swal lo chuan in lom lu na emo mi thale mi tak tak anga ngai te lut thin ma se an boruak kan hlei theilo na hi an chut thia ma tu lang tu na mi thatak tak lut ta te hi Congress hun in her chwa kum ni se party dang tan mit mim na tham party po so hul na thamani nge yang ma se party administration fu tok lo le mi puiril ruwa pathum na ni mek tlat na boruak an keng ri ani kum sang ni som ni palia MPCC hian in thlan nge in roi tu thlang tha se pol kai roi thiam organized men roi tu masa tlo tril ur chi ni lo mi hlui le mi thar balance thiam mi an in rem fu chuan kum sang ni som ni pariat general election a chuan tu na thang thar mi thatak tak an nei te hi an la tho chuak ma na tun din muna hi chuan Congress hi MLA tling tur chiar tampui har sa takan ni party shwai tu a pu zoram thangai MNF hi abi tumpui tur te ngai tua chuan tling le mai tura angai sak theya chuti lai na bial chung voters tam na ber zema boka LC by election na anil pui dan ngai tua chuan mi pui nan bum thei ve tho bok pulal du oma hi ser chi pa tling le tura angai theyanga abi tum tur te hi thenjol khochwak ve an ni a pulal so ta hi Aizol West thia adin mel ta a party president ber achiang har ber polani he biala hian atling nge yang ti rin puya har sa hetiang hi party lian pathum te bitum tur le din na tur ani a officialin han puang kim se hunrem changa kan la thlur bing don nia lo ngai twa zui ve chin te ser chip laldu oma ZPM jeso ma van chong MNF R van lal tuanga INC Aizol East 2 zoram thanga MNF lal thansa nga cha te a ZPM lal sang luraral te INC Aizol West VL zai thanzama ZPM engineer ke som vela MNF lal sota INC klipna
Congress ta na thanem ngai tak tak ten sang ni som ni pathum in thlana hian tha thla lo atula tho chuak tak tak tu re ro chuan sang ni som ni paria ta ngai ngei do ni na lang administration thazok da masaka kum sang ni som ni pariat in thlan thlir thiama fin thla kang atia amak ati lo thei thin lo ti September ni som ni sang ni som ni pathum zana azia zan rei noi ti hi lo chiar le ila zan rei lama po amak tho ti in bulatana pakhat na a chuan lunglei north MLA fan ti ani lunglei north MLA fan Dr. Van Lal Chan Puya Bialani he biala hian MLA fan man na a chuan damlo kan na thil pek pek dan an ming nen lam tar lan ani a RTI chan na a an ming la thup rianga ya wangin RTI paper hitlang zarri lawila chung damlo te chu cheng sing sari te sing thum te sing li te GIA mangin atlang pui thu in cancer damlo te ne na pek ni in tar lan ani he RTI chan na mang hian damlo ming lang te chu hetiang za thi an dong em ti mai chana an han zo chat chat chuan cheng sing thum dong anga paper lama tar lan te chuan cheng sing khat te an lo donga cheng sing sari dong anga tar lan te chu cheng sing ni chau dong te an lo ni a MLA fan man na damlo kan na le tran pui na hi RTI chan na an pe ka in ziak ang taka dong hi an lo om mang reng reng lo nia mi damlo zar zo du te kan lo om te reng em ni ang pani na contractor blacklist kum sang ni som ni pakhat kum tir te tak tak khan Central YMA le CM te chuan CMO wa cabinet room a joint meeting an neya an thu rel lom om kan lo ti em chu contractor thok thalo te chu na thok thei to lo tura puan blacklist an rem ti rup maya hemik nu kum lok July amo August mo sang ni som ni pani khan cha khei sia si kong KM som ni athui nuai sang li za sari point tru man loi kamrul Islam las karat na tho chhelu tuka chuan angai theilo tu kan mi zo engineer SDO chu son lop ani a ama thlak tu SDO chuan parapet siam chhelu tuk thlengin anam thlu a thlanga em po om ma in SDO mai ni lo JE chopin son chwa le an ni Commercial Vehicle Union Siaha District chuan kong siam chelutuk cement chun PCC flooring lak lo zet 90% na zo to a in report kamrul Islam las karat na chelutuka chuan press release an siam hial Central YMA CM ne na thuthlung nei rup sang ni som ni pakhat loka blacklist soitu te kha an ngoi renga vai pa wanga kan engineer te tor na chu an shelo der char moti torani vai pa phe na lang zuk kha an meeting pui kha ani miawa pathum na achim le chunglam hian a soi dewani arin om hial blacklist chu soilo he na chewai pa hian lengpui airport chei thatna vai bel chetel mana thok le a nikum march ni som khan a airport chei that slap chu a chim le huma aban chhun to po abung rem rumani sarkar lama tangin chuina omlova action la kani heklo achan mi puin kan shevek ma se CM ne na blacklist lo soi to lo meeting ho fur to Central YMA te chu theme ang main vo in sang ni som ni pathum thleng hian he na chewai pa laka hian su po an ti se theimeu lawani hi CM hovin kan meeting a ti vela in ti theina meeting mai maya ang ta khop mai sarkar lam action la turin mi puin kan be sei pe to lo ma se CM nen me wa thuthlung nei Central YMA chu na taka achet na tur oma vaibel chetel ri ral na a dol zorin an zor tluan par don ani ta ber mai clip na hetiang hi kan ram kal phung ani a atakram ain a ho boruak a inti lar na lam hi kan thluk zo kem o ati thei
thil tak tak hi buai puila politician cheng hneng du tiam du soi mani dot thu soi langsar tam tak om rei rui to a po zana nei map lova thoveng ber angala dak zwa theite ang mai maya thuthlung om ze nei lo la ve ngai lo anni tal hi tia mi pui in nga narin om ni turin NGO te tal hi chuan isungam thinang u khati zong kha ni a ngai thatu zong chunga lom thu ka soya comment section lama kan ngai dan te soi thewila lom om ngotang